ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kirukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat om dan jinge na gemta ki larang baru banwan pentebit ha kena music school. Watla keladon kejing buri alor kejing don jongki kali kidu yong bian hapo kejela Henry lengba kawai kejing ja kelatrok kidu yong lanang la ban saki ba kejing salantu yodo yong bian kadang don bet bat kaya bet hapo kejela Meghalaya. Henne ke step kata ke khatwe trik we yong arajar arpulai la ban saki kejing kala jong kawai ketrok kidu yong bian ke banok syarian kabale ja ha kesenong umling Hariboh district kabake te ketrok kidu yong bian kadon yo registration number ML not nyo B kendai iwe sansau Kadkum kejing tip kebala yolum, lai thu banalor bag te ketrok kakit bi anyu do yong ke bawan na Katany West Khasi Hills, kaya ru na usro klau bawan na gibanta jong senong mairang, ter ban poi sya umrit Hariboh district, bat poi ru ha umling, ban lait na kejing talasi jong gipulit ha usro ba. Hagani kejing ja, unongnya jong te kali ulo mensau, bat na kaliang jong ginong rep bat kipat ba senong, kibala sakiye ke kejing ja, kila lait ban yarap marmar, ban penkit no yu sya kejaka ajing sumar. Halor kene kejingja nagaliang jong Superintendent of Police ke Hariboh District Usri Giri Prasad ulai itu ba ketika trok on tan no mentahi kesengi bat ruban pengat ya ketika trok kat kumi kendon any halor kejing salentu ya udah yang bian mata ya ralat ngelakin makin banyak ya ini ya terus